Khuluma phela. Ayi nawo Ngitholela sobhenzi. intombi. Kahle kahle hayi kuthi ngikutholele. Ufika lapha emathikithini Tolo. Kuna girlfriend. Girlfriend. Jehovah. Girlfriend ungiveka kahle angasho ukuthi boyfriend ngise girlfriend. Sis. Uplo mlungu wakho ngisipiteng. Uzombona kusasa. Ngitshele Nkosi yami yathi into le ngimfuna yona. Ngimfunisa kuhle kwenyalithi. Ngamchazela lo singathi sisi ngizomletha aphila kuhle kwensambo lengena kunyalithi. Hey. Uyangithengisa. Wena uyangithengisela. Le kanso uthengisa mina kuhle. Buka ngoba mina angakuthengisi sisi vele uvela wangichazela sisi. Shem ngiyathi lo mlungu ngiyamthinga. Ngathi sisi lo yolala lapha inara ngifuna avuke la lo mlungu. Uyagula. Mina ngitothatha umuntu akumademusi lo. Ngcono wena at least uyamithe labantu labo ngifuna ukunika bona lamadoda. At least wena uhlangana ngabo uyababona ukuthi abantu banjani. Wena usafuna unginika nje mina lalela. Wena ngaze usafuna ufana nama-India. Wena usafuna end a pre-arranged marriage. Kodwa la muntu vela awumithanga just nje niyafuna ukuhlanganisa vene neshada. Now njengama-India ngathi thatha le mdoda thatha le mfati shada. Awutata ukuthi lo muntu njani manje uyamthatha uyamudla nje unishadile. Endlini tiyashisa tinemata India. Hayi ukuthi badlale kushisa kuphela. Bayashisa konke nje kushisa konke batishisela nje. Naloyana akashisi vele uyakufuna. Ngithe granted kuye. Says usumtholile umlungu ngita naye Pinare wasithandwa lo ngisho lo uyeda Pinare Thongo uyobulala ePinare phela belungabathanza kuya ePinare wena sofuna mara lo uya ePinare but lo mlungu lo tofuna nePinare mina usuka afuna mina ne ngiyasaba mara ngilomletha kusesi ngiyasaba abantu baPinare ngiyambringa bring ngiyakunika mina ngishadisa bye bye sengiyahamba nyalo satholile nawe ubani lo ufana lo angima